Yes right. Uyu munsi wa none ndi kumwe n'Amagweja. Na Burikanu ni Igweja. Na Burikanu ni Igweja. Ase bana nayo bamwise Igweja. Nose reka mabazi. Nose baravuze ati abahungu bose guhera kuri Burikanu, Buringuni bose ni Amagweja bro. Amaki? Amagweja. Niwe Burikanu. Buringuni? Burigweja. Rushaka kubwite Burigweja. Burigweja. Yes right. Uyu munsi wa none ndi kumwe n'Amagweja. Na Burikanu ni Igweja. Na Burikanu ni Igweja. Ase bana nayo bamwise Igweja. Nose reka mabazi. Nose baravuze ati abahungu bose guhera kuri Burikanu, Buringuni bose ni mu bigori. Bose ni Amagweja. Bose ni Amagweja bro. Amaki? Amagweja. Buragereka ngabwire. Iyo Burikanu yifata bakamuhindura Igweja. Igweja ari kurarize. Ka gasimba ka kandi kari indodo. Kabwe kari indodo. Kari indodo. Kari indodo. Yabobe. Ibobere. Kano naga bari byara namba. Buringuni na Burikanu baronze kubatandukanya. Naguze kubatandukanya. Ramatama niwe bitane. Urabitamo. Burikanu. Niwe Burikanu. Buringuni. Burigweja. Rushaka kubwite Burigweja. Burigweja. Nose bro. Burigweja. Yes right aroje kubasuza bwese buri mu ntara zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo reka nizere ko aho muri kose mu meze neza muri kumwe na Reki rukunye ruzira bwo bana bwo bagitinyoro cyaba kangi Fred bwa mikunda rubanda nkago mwagangira gahunda imyatumisha n'iginganga kwitabaro siniganda uyu munsi ndi kubwe nande Romeo are you ready? Are you ready? Hakurya ni kubwe nande? Sale OS photo umuhitinzi. Yes rero turi mu kigaro cyitwa reka nkubaze. Muriteguye? Muriteguye. Ikibazo cyambere kirabaza kiti uriya mukobwa ajya kwita abahungu bose batuye mu Rwanda ko ari Amagweja. Yarashingiye kuki? Abahungu mbanza atarebye. Aha. Abahungu atarebye. Abahungu bafite amatama ngana guri. Nyine barahurutse kwa ko baturutse. Ni Buritama na Buri? Buritama na Burigweja. Ni Buri. Ako bro, kuki Burikanu mwamwibase ari? Man, nukuri hari ukuntu ubona abahungu baza mu kazi bimereye neza. Bro gatangiye ukabita Amagweja bro. Kuko abantu batangiye kugafata. Bari batangiye kugafata. Umuntu bahuye rimwe. Bro mu gikorwa cyo kwamamaza turi kwamamaza umukandida wacu. Yes. Cheyman. Aratangiye kwera kabonye mu muhungu umwe. Abandi bose basigaye. Abita yatwise Amagweja. Nose reka babaza. Oya Bruce Melody nawe ni Bruce Melody ni Ubushari ni Garira uriya musista yabivuze mbere yuko tuvuye mu kugenza gute mu kwamamaza none se reka nkubaze akavuga ati umusore umwe ese ikibazo cya kabiri uriya musore aramukunda ahubwo asaramuzi amuzi Roki wowe ngibiki aramuzi ngo iki oya ni Burikanu. Aramuzi. Uriya musisi uriya muhungu yashyigikiraga baraziraye none se kuki yabise Amagweja ari mwebwe muhorana nawe urimo mu Bagweja oya nge buriya ntabwo nuye mu Rwanda sibyo abo ngenje iyo nkuru ari imaze kugeraho shaka ko base bwa Burikanu babivuga hiki iki indege se ati bifitane igari okay twagiye kugira ikibazo cya nyuma ni iki gitwara umuntu cyo kikagenda umuntu ntagende cyo kigatwara umuntu ntagende amaguru okay asante sana reka mabwira ati aba bahungu bose bari hano bro nagaruka kubaca intege mukobwa twese Amagweja hari Amagweja awe ni itaba amajink awe ni itaba amashunushu bro uriya mukobwa yararengereye gusa reka tumubwira ati ntari bikude shop mu gutukana nyine ibibaho ni ibibazo gusa nyine abasaza mwakoze cyane tuzongera duhuze akanimero kagira mukibagirwe mu minsi mike hari igihe nzabahamagara nubwo mwatsinzwe nkabahereza akantu nyine fresh sawa turi kumwe abasaza thanks